Jeremiah. Mount Jehovah etha ngehlele endini yombumbi. Ngafika umbumbi ebumba izitsha zakhe njengokusho uthi kodwa lesi singe sonakala lesandla. Umzalwane wami selithi bye. Uyophuma esandleni. Yena aka soze angi yeke ingephukwe futhi kuyeke ukikhona ngemikhono yakhe esandleni. Asimile lapha ngoba nakho singosikoshi never die by mistake. Siyavuka izimo katsheni. Kodwa sithi washweba sisesandleni. Nkosi yomsindisisi. Hallelujah. Uyabona uma ushawe uvukelwe umoya wombusi. Uvukelwe umoya wesitho wafika usesandleni. Suka manje uphephile. Amen. Uphephile. Uthi uJobe encwadini yakhe lapha chapter 14 evesini lika 9 kosuka kuvesi number 8 uthi ke kukhona ithemba emthini esihlahleni uma simunywa noma impande yaso ifela phansi esiphunzini kodwa ngephunga lamanzi yobuye ihlume kuze ngabe sabonakala ukuthi kuyanquna ukuthi ihlume izifane nesithombe uthi ithemba likhona ekutheni noma inganqunywa kodwa isiqu siyasala ungasuke esandleni uma usathane kushayile musukubaleka sondela kakhulu ngesikhathi usondela kakhulu uzolizwaphi iphunga lamanzi kanti mawusenkosini ukuzwa abazali behlangana bethi ngibika amehlo ngikhange phezulu enkosini ngibone khona abantu bevuya enkosini ephunga lamanzi iyaqala impande ibonakale kade sethiwa bomile kuphelile ngalesa sihlahla sasilapha esasizalela inyoni bebone abantu kushayile imkhebezelane emncane sibonakale siqala sikhipha amehlo ngoba kube khona iphunga lamanzi ukhona ithemba uyabona uma usesesandleni likhona ithemba amen lokuthi impilo yakho isengashiya into ebulala abazalwane basenzelwa zonke insuku imvuselelo kushunyelwe ngamandla bababaza uNkulunkulu ngisho ngabanika imic bonke bazobabaza bafakaze ngamandla baze badlule ngisho laba sebefakazile kodwa ingxaka abathanda ukuhlala uthi Davide indoda yayinokuthaka mwelazi kodwa into eyenza ukuthakathaka kaDavide ungashiwo lutho ngakho namhlanje kuthiwa wakhonza icebo indoda eyayiwiki eyayishawa izimpi isesandleni yes yahlala inama-chance amaningi ukuthi ingaphinde ivuke uke washawa ubuthakathaka uma ufunda u2 Samuel lapha chapter 24 wabhala abantu bakaNkulunkulu uNkulunkulu engavumanga wafika umprofeti kuye uGadi wathi umprofeti uGadi yini oyikhethayo ikhetha ukushawa ngendlala yeminyaka ngoba uNkulunkulu uthe ufuna ukushaya ngendlala yeminyaka ewu7 noma nishawe ngesifo insuku ezintathu noma nihlaselwe izitha zenu inyanga ezintathu wathi ke Davide uthi uNkulunkulu angizokukhethisa ipunishment kulokho okuthathu uthi uGadi umprofeti kaNkulunkulu yisho izwe ngiyakulibuyisela kongithumileyo kuJehova uthi uDavide lapha evesini lika 14 hayi angikhethi lutho kulokho okuthathu utshela uNkulunkulu angayiletha indlala ka7 years akunendaba nayo angayiletha lezitha zika 3 months akunendaba nazo engangishaya ngesifo sika 3 days akunendaba nazo kodwa umtshela into yodwa uJehova uthi ngicela
esandleni sakhe unomusa angangiwisele esandleni somuntu ngoba manje wangishayela esandleni somuntu uyobuya ngibulala ngitshela ukuthi akangishayi noma nganathanda ukungishaya ngayo but as long isesandleni uyazi nami uthathe wethu ndodakazi usine Khanyile 2012 KZN sasinentshukumo enkulu siplana sonke sithi siyaphuma siyahamba siyakwanhliziyo ngiyisa sahlala noNdaba phansi sathi mkhulu bye sihamba manje siyosebenza wathi umkhulu kanti benenzani lapho hayi asiboni sisebenzile sawusebenza saxoxa saqeda wathi sasixoxile sadabuka amaqembu awu2 phakathi atheli iqembu hayi ngcono sihlale kodwa sibe siseceleni likuthanda kokubili latheli iqembu hayi thina sihlale siyahamba saphuma athatha isinqumo ngingedwa mangithi ngivula izwi I think chapter 14 mangaphosisi kwencwadi yamaRoma ngathi ngiyawuvula uNkulunkulu wangibhekisela inye iverse elithi ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yesisu alivala leli iBhayibheli ngoba ngisafuna ukutshela umeme ukuthi njalo sekukhona intshukumo eshukumayo usheka ndoda ushona nayo alivala leli izwi ngathi ngivula iBhayibheli ekuseni ngingakaxoxi nomeme ngahlala kuleli izwi ungawuchithi umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yesisu ngathi ngigijima nalo ngahlangana nelinye encwadini yabaseKorinte elithi ophitha ithempeli likaNkulunkulu noNkulunkulu yokuchitha. Amen. Fonela my best friend. Anganami. Isinqumo sesithathile siyabheda. Asibuye siplana. Wathi bengivele ngibona wena ngiphi. Sala njalo ke ngiphi. Sala njalo ke ngiphi. Kunesiprophet namanje mangisibuka ku TV as prophet umnganami kuyi conference ugcwele wathi mhla ushawe izimo bonke laba bantu sacrifice impilo yakho ngenxa yabo akhona oyedwa oyakukuthandazela wathi sengithola impendulo kuNkulunkulu yokuthi hayi mina ngihleli phakathi kwabo bonke laba bantu kodwa ngisesandleni because uba sesandleni somuntu kanti awukho esandleni sikaJehova ngoba mawusesandleni sikaJehova kuvuka izimo uthi ngiyinhlavu yeso lakhe usho ngoba usesandleni David ngicela ukuwela esandleni sikaJehova ngoba khona kunomusa ngingawele esandleni somuntu awuyini David ungafuna ukuwela esandleni ukuthi isandla somuntu siyesabela amen siyesabela hey isandla somuntu saxa kuJesu isandla somuntu wabasiza oPetro wabakhulukelela abakhwekazi babo wabenzela izinto ezinkulu uJesu ebenzela ukudle baphihlanze bafida bedla kumnande badekela amatafula kodwa kwathi mhla iceli hour sekungaye manje bathi wemadoda sekungami manje abangibulala abaseduze bangikhaphela aningiphenye hour lesikhathi sethu ningithandazise lesi sitshe ngiyosiphuza silula wathi umoya inyama yami ilusizi inyama yami ithakatha kumoya kuphela ovumayo nginike nomkhuleko madoda i-hour nje lilona abantu bavukela ukuba abantu abaficalela ukuthoma belele kodwa bejabulile abathandazi kodwa bamjabulele kodwa abathandazi kuba belele ngokudabuka uJesu wafika kubotha umadoda
sekungami manje ngicela i-hour ninginingi aningikhuleke vukani madoda vukani ngilinde nami sithandaza bavuka bathi siyakhuleka manje siyakhuleka sokushaya ubuthongo siyakhuleka Nkosi waJesu kulungile kamadoda sala ningikhuleka waphuma uJesu bangathi lophonsitsha kwaba ngamadola eshona lo umthandazo ephinda umthandazo kodwa kuthiwa wakhuleka umjuluko waba njengomuntu ovuza igazi yabona umuntu manje ngazi uyalibona igazi itsonsa kanjani uthi uyithukuthuku zakhe umjuluko osuvuza njengeyithukuthuku zegazi utsonsela phansi ethandaza ethi awu baba makuyithando lakho lesi sitsha sidlule kimi ngasiphuzi inkosi yomsengosisi wathi uyabuyela ngokwesibili wafica laba abantu abathe bafika bayathandaza wabafica besebenele futhi hey kade manje ukuthi ukusiphi sakhe amen ungaphumi yabona kuhle ukuthi noma kuthiwa ushawa izimo kodwa ube usesandleni enkaphela uma ethi uJohani sinommeli kuyise ummeli khona imbandela asebenza ngaphansi kwakhe ummeli akalimeli iqili neme ummeli asiyena akabameli abantu abangenamgogo ummeli ufuna usimele isitori sakho shilo kuze kube sekugcineni ummeli akaswani nama-surprises sebusenkantolo lapho usukama usukhuluma into ongazange ungitshela uyaphela athi khipha konke okusesifubeni sakho ukuthi wambulala kanjani umuntu lithi ke izwe uma sizivuma bese siyazishiya sifumana umusa kuye ngoba yonke lento yomuntu osesandleni uthi uDavid ngicela ukungaweli esandleni somuntu kodwa ngiwele esandleni sikaJehova ngoba isandla somuntu siyesabeka inkosi yomusebusise amen and ayikho into ebaluleke njengokuthi ma